Apa kak? Aduh ya Allah mati ala sepedan lah. Kita matian ruas sepeda nah. Tembang mereka. Tao kalau tenggu mah sambang tembang dah iya marin. Pejalan gua ben. Sada ben sini ya. Siap berderi ya ben sini. Coba lu tengku kak apa sih mati deh ya. Bola abu sini bola. Tenggu. Tungguin merupu. Aduh kayak angus busi ya. Udah remek kak. Remer ya. Maju kakak sotok kah? Ya amin berdina. Engkau ngelaing wa. Ngalkal asat wa. Iya maju kah? Yuk kah? Tarap ya setok ya. Maju kah? Maju kah setok. Setok. Yuk. Oke jangan banyak pak kak. Iya maju lah setok. Nyotok lapas lo tembang. Mama motor kan? Dim mah. Wah, nyetok sepeda bibinin. Dim mah. Aria. Mak iya. Ara apa sepeda Mahmud? Iya paling mati sepeda nara. Mod tak bakun obeira sepeda na. Binin glowing sepeda na rup-rup. Tak. Lu ya ke ya aja ke numpang kok lu siapa tahun deh. Cok nyari masalah. Menenda bini ara apa? Itu lagi. Iya, Iya. kesempatan bila boleh. Lah. Nah, coba lu. Ya barak deh balai ya. Arab pas sepeda mod. Tak tahu ya Ahmad. Tengok tang lemel le buru Ahmad. Jadi ya. Kan dah jeun dah. Jual ras sepeda rup-rup ji. Hong. Tu baju ya. Paju paling 1.000 hun. Tak pokok. Itu bang todus bener bang anja. Ya. Je tak todus. Melengan ria le. Tak kuat juga mau melengak dia. Ya jual talon nah. Talon siapa? Banyak talon nah bang. Talon apa ada aja. Bangkrut lah. Tak ada rember ya. Aji sepeda peninggalan dia. Sanggolan dia sepeda ulan dia. Delipan. Eman dia kok saya jual lah. Jadi nak ni krom lah kapi apaan ya. Lah tompok ra man sepeda larat-larat ngan jadi. Allah Eman. Makin ngari ya. Ke Jerman dapat nama hari apa? Iya, sabe fei. Tak usah tompak mun diskut mati ngan ji melengan ria kok. Ah. Ini masalah kok kita di se ya sebenarnya. Yo ni ser kebini nah. Maju kak geransat terus aing lah ngalukal. Min kira pak dina. Roman wa tahu. Jalan apa? Oh, prengko bayu. Prengko le. Sia-sia lah pola bang. Ah, prengko. Bini na baan, may kapuro. Kau ingin jema? Beda na. Allah prengko bayu. Dari rumah juga pleng kan? Budak Iya. tak tahu kau pleng kan? Le prengko le. Ada le. Dari rumah. Nyaman lah kak. Bener dina le kak. Iya tina ko. Pedikila sarap lah kak. Angko mare na ngano agi mare na. Wala pargi wala niya. Kan kun naragi baan ko le. May le. Hindi na pa rin ko lu din na. May Sabi bitche mare na. May le. Tolong na biko. Iya lah tuli lah. Tengah.
Pakai data mulai data apa lah kak? Lah. Mele. Itu ini lah kak. Ben mecek nang dina lah. Kok mangkat kada? Iya lah tuh lah. Ada orang din. Ya, mayo. Kada Belum kak. lagi ya. Kok ano rugi? Ari. Ya. Oo. Kau lagi apa? Tak kebuang ya. Kada ko yo. Iya saya nggak ada orang kok. Ya. Tolongin luar. Kau mikir kan. Benda ramah ban. Boleh kan dia jadi apa? Tidak boleh. Kita tebang mah tu. Kok ngomong kopi na ko ya? Yalah, ana. So. Ingat ngerupung. Agar aja aman. Tangdim mah ban. Malami bitang bini. Benar ibu kibinin na. Katraki asmadin. Arap. Ako kanjan asmadin ako. Ko tahu asmadin kenapa? Tidak ada boleh wa. Kau kan ni Roma harus jalan ngelaing deh. Cek pasran na Beli, ban. Di biniglowingan ro. Koren lu. Tidak ada boleh. May pajoplak. Buang lah kalau ada. Ila buang. Tidak ada mak anyan ber. Ba iya mak ban pasra ko binin na pakiba ka oreng. Tidak ada boleh. Ulan wa. Aing kan tulis dia. Tahu apa Silang bolan. Iya kerasat. Ini soal norok sekali kok. Ya Roma ada orang dia bolan dia. Imaran no sepedan tuli mo leban. Bada pa apa dik. Ayo. Maju kamu nambo kak. Lale kok keburu lek nih serta ngaca sukar natos. Oh, iya tine lah. Oh iya. Kok minta nomor WN lek, toles lek. Iya kak. Ya kak. Nyaman jen apa ya? Iya kak. Sip. Kok gak ada lek ya? Iya kak. Tangga cek mek keburu ah. Iya kak. Kelangkong lah kak. Iya iya lek. Nggak lawan nah. Tahu dia, padahal aku tak tahu gigi bolannya. Coba caca ko di boleh. Apa ya? Iya. Sagian mak lebih dari apa sih? Odi ya. Odi ya. Ah, iya mah odi. Nama tuli bas. Odi ya. Itu li tapo ngopi ini. Bila lah kau mau lebih? Iyalah. Maya lah. Oh iya. Depak ke rumah lah. Depak ke rumah. Ah. Bila? Mau lebih bolan ya aku sepeda lah Odi lah. Odi lah. Di. Ini laku pas jual bang. Buku tadi. Lah tengah teh. Ila. Aku ambil. Iya iya iya. Nga tuju lu. Nga tanya ko. Apa? Depaungku. Depak roman lah. Yakin. Le nomor ko jong. Apa langsung? Enggak kok siapa sih tanda? Iya. Iya iya. Ngamin tau. Ulah.
Ada tangguh sahar. Kebele be. Kabele. Kempang ngono kudu binin Mahmud kempang. Iya beun gempamnya pesen nah. Kan posisi Mahmud orang tadi. Iya. Penting kok bola na atenggian dari Mahmud. Binin aku dek sekunik ngonteng. Iya, boleh binin na bagbag da ramawa. Glowing ya. Iruah. Maka mun muli Demah. mulai Iya. tak sabar kok ya. Halo minum kopi kok. Tak sabar dong. Tak sabar apa ben? Nelpon jenap. Kayaknya may temu lagi nah. Tak kira je lagi dumeng. Ah. Iyalah nih. Ya keburi to apa ya? Pero koon. Keburi to apa bi ebo baru ngare. Ah, benci lah tutup lah gelo. Benak deh ya. Bayi ye gelak keburi to apa? Benak bila ya. Iyalah Deki kale dalam. Ya. Iyalah. Mereka. Saudara Jumelara. Cik lapar tak bu ya. Lek. Datang lah kak. Iya lah soya. Masa min lah. Tak ada lah kak. Benci abis makan di kau lah. Apa? Aku teng tak pamilo. Jengkok lapar. Gila kau biban ya penyedok sepeda. Marah. Kau kaso. Kau makan apa bah? Tak tahu. Walang. Benih kan yang kayak Asmaden min ben. Bisa depak Asmaden. Kan pura Asmaden burban. Masih Asmaden cap kecapan deh bagai desa. Singala kenyang bola. Enggak kak. Makan kau lah. Benci abis sambil. Cik lapar raya. Aduh. Tak tahu kak. Tersangakan. Mari lah. Sangakan nyanirkan HP nyaman ngeces. Cari orang potong akan dia. Cik lapar kok digila tangakan ya. Ben gila melemit tuh. Suruh mele teloan. Beli kok. Tuh ben kak. Ikan di situ kedua. Ilek jangan lepas senabadan lang ngaji ya. Ya senyotok kau ke TV-an. Mah bisa ngakan keduain. Abang kurang kau kena nyotok ya. Bener pak ya ada kak. Tak guna kecil aja numpar tak boko ya. Arus sepeda malah bisa kak. Sepeda mah kak. Ikan gila kan saya tengok kan busin rebek angus dia. Apa nangos? Iya gila ro busin saya buka roh. Ternyata bintang bas. Ya no boleh. Enja odi dia. Kin chat pola king be endo tak selek jaga sepeda ro. Coba lah kau beun. Si mati ya. Letu ban lah. Pas tak selek sekali. Iki nepi nyaman numpas sepeda saya Asmaden ro bisa gila kak. Cekemah sepeda raja ro. Iya sudah iya ro kak. Cara nyaman. Hebat tah lah. Beda rem kak. Tembang mah maju kakak. Tingin ko kemarin na mau lebih debse mendengar wah. Apa? Naruh wah. Apa? Telepon. Siapa nih phone? Del ya. Halo, Halo apa Del? di mana lagi nah? Beda ya. Coba beki. Ya ya. Bedel je. Cerah kena. Pegan. Kan mau ke jering. Betul lah enggak setia. Nanti kurang saan lagi kurang sedepat ay koloen. Tina lah, ke bebe nah. Oh iyalah. Saya nggak tulis yang tabit lah. Oke. Siapa nomor anyar? Halo, siapa re? Engkau Asmaden le. Siapa nelpon? Mangecit benda iya ban. Kaca senam. Kaca senam. Oh iya. Yelah aku mang kata saya bika kok cerakan kami tuh dan tosan dia manggo jaringnya. Oh iya kak. Halo, Halo,
Apa kak? Ben beda di malek. Beda Roma? Lagi na beda. Ada kakak ki puru keluar kata se. Dari mo kau ntar kerja. Iya lah oleh lah. Ntar apa? Iya tino kok mangga telek kerja. Iya lah kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ban kak? Iya lek. Lek tujuh deh kok. Oleh kak. Berapa kak? Ya ada lek teroin main ada nak dia. Demen lagi ban. Tahu ki puru keluar mencari kata se deh. Pakun boy siapa aku tasik melolo. Tidak orang boleh kak. Pakun berarti lagu tasik setero. Iya bakun. Mande omen lek. Jalan baru kak Mahmud Soki yang pas bangkrut. Iya lambe lek. Cak kau di anda tas dek bebe. Iya tempo soki lambe iya soki di setirang lah. Beni bagi na lapas dia. Ada miskin. Engkau kan lambe sering tandi karena engkau usaha ya soki setipas. Ya rapa wen ini. Bulan masuk kok iya. Allah kak. Ada apa? Tako kok ke kak Mahmud. Mun kun karo Mahmud jile nang tenang rapa. Tak kira temu aja. Duh, engkau mau pas ndak ke Kak Asmaden, Soki kok. Kak Asmadennya pesen ah. Iya lang kok ndak. Kok jet tambah lah kak. Saya pesan ke kak Mahmud lah. Bayar apa mas mayu bulan masuk kok le. Gunung bakun di biru bentolos bentar ada peningkatan bakun nganjim lolo din. Kak Mahmud lepas perembi siapa kan tina bikoy. Ya tinaki le mencela karban labusan. Ya ubah bing kok pas mayu pas seneng kau din. Itin kan maju kak. Angguan. Di maju kak. Tak tahu kat cenucan mong kecering. Oh, cak lah mencerakan dia. Oh, ki cenucan mong kecering ria. Oh. Nak, Mahmud makan lah. Oh iya iya. Cok sabar wah. Laki apa yang binin Mahmud. Oh, boleh. Apa yang marah ya? Oh iya lah. Raja yang ya. Dari rumah kok saya makatas deh. Ada gempang lah Mayu. Cabut care kok deh. Bukan arunga. Tani mau kita sampan yo. Aduh. Ayo. Apa? Apa? Wah, binin ba nang iba kila-kilain? Siapa sih Gibo? Tahu giyang ko. Kama ka na! Kanang kajari! Mayu, madinaki ko! Ya kok mau lagi ya? Ya kok tang bini-bini laki dan mau menora ben? Ya, mana na? Ya. Di maju lah kak. Ndak kok. Kor kok minta syaratan ya. Apa syarat le? Kok minta emas segudang. Abu. Mak ko si segudang le. Bukan Soki, bencana bos kak. Bayi mun segudang bene le punya gelu le tak beke ko le. Ya nje kak. Mau Lah. beli emas deh. Selain bayi minta mobil apa dia melakin bukan biko minta rumah anyar melaki bukan. Mau rebes ali. Apa nebes le? Aduh. Ya berat dikit pertimbangan le mon bes. Bes harganya tahun setibek naik. Oh iyalah.
base bay, minta base ben dia. Ketimbang minta masa gudang ben. Tak Iya, beka kok lek, angok iya, minta base ben dia. Melagin bi kok lek. Korang lagi kongku le. Iya kak.